Id-direttur maniġerjali tal-Arriva Keith Bestow qal li sa tmiem il-ġimgħa d-dieħla l-Arriva se ġġib 100 xufier ieħor mill-Ingilterra. Qal ukoll li bħalissa hawn aktar persuni biex iħarġu xufiera Maltin bl-iskop li sal-11 ta' Settembru l-Arriva jkollha l-ammont meħtieġ ta' xufiera Maltin biex is-servizz jopera kif suppost. Keith Bestow ikkonferma li l-180 xufiera li ma rrappurtawx għax-xogħol kellhom il-kuntratt tagħhom terminat. Minn dawn 120 kienu jaħdmu mas-servizz l-antik. Keith Bestow qal l-One News li l-esperjenza tal-Arriva f'Malta kienet kemm xejn differenti minn dak li kellha f'pajjiżi oħra minħabba li din kellha tibda mix-xejn. There is a number of expenses that we've had to incur as a result of that, including the 100 or so drivers from the UK that we will have here on the island providing service by the end of this week. Intant il-kellim ewlieni laburista s-saħħa Mary-Louise Colero Preca talbet lill-Gvern biex b'effett immedjat jirrevedi l-ftehim li jagħmel biex ir-rotta diretta tal-Isptar Mater Dei tiġi introdotta mill-ġdid minn kull imkien. Qalet li l-fatt li din ir-rotta mhux se tkun disponibbli minn kull imkien se tibqa' tpoġġi fi żvantaġġ għad ta' ċittadini b'riskju li jitilfu appuntamenti jew li jiddaħħlu fi spejjeż li ma jfelħux. Sa dan it-tant il-kellim ewlieni laburista trasport Joseph Samut qal li l-Partit Laburista bl-ebda mod mhu ser jaċċetta li l-Ministru Stingat iwaħħal fil-poplu li ma kkontribwix fil-konsultazzjoni. U dan mingħajr ma jkun u l-kollaboraturi tiegħu fit-Transport Malta li jerfgħu responsabilità għal falliment tar-riforma tat-trasport pubbliku.